goal is clear: to reduce crime and build safer communities for all. Vugevenga bya ku dlaya, pfinya na ku tshova tindlwini byi hungutekile. If you think we have a divisive leadership, it's not our baby, it's your baby to feed. President wa EFF Julius Malema u ri vandla a ri na xiphiqo xa vurhangeri. Kasi mitlangu ya mphikizano wa Betway Premiership ya sungula nakambe. Vaka hina lawa i mahungu ya SABC i ntsako ku tlhela hi hlangana nakambe madyambu lawa. Mina vito ni Matemo Khosa ri perile. Maphorisa va kota ku hunguta vugevenga byo pfinya, ku dlaya no tshova tindlwini. Holobye maphorisa Senzo Mchunu u humese tinhlayo ta xiyimo xa vugevenga laha tikweni. Hambiswiritano, Mchunu u ri vugevenga bya ikhonomi ka ha ri xiphiqo na nxungeto ngopfu laha Afrika-Dzonga. Vugevenga lebyi byi katsa vugevenga lebyi koxaka mali ka van'wamabindzu na xiphiqo xa tizamazama. Mahungu lawanene eka ku lwisana na vugevenga lebyi moxaka tiko, kambe maphorisa va ri va fanele ku tirha hi matimba swinene ku va herisa ku siyalela ka nhlayo ya vugevenga. Vugevenga ehenhleni ka vaxisati na vana na vugevenga lebyi katsaka ku dlaya, ku ringeta ku dlaya na ku hlasela hi byin'wana byi tlakukaka. From the 1st of July to the 30th of September 2024, the 17 community reported serious crimes showed an overall decline of 5.1%. Specifically, conduct crime decreased by 3%. Property-related crime saw a reduction of 9.9%. And the other serious crimes decreased by 3.4%. Focusing on conduct crime, statistics indicate that murder decreased by 5.8%, sexual offenses by 2.5%, and robbery with aggravating circumstances by 8.8%. We note this general decline and in specific categories of crime, not in fact categories, specific crimes as it were. Additionally, rape decreased by 3.1%, while robbery at residential premises and non-residential premises decreased by 1.3% and 21.1% respectively. Among the 17 community reported crimes or crime categories monitored, the only increase observed in attempted murder, assault with grievous bodily harm, intent, and commercial crime, which rose by 2.2%, 1.0%, and 18.5% respectively. Xitichi xa maphorisa xa Inanda eKwaZulu-Natal xi le henhla ka tiko na xifundzankulu eka nhlayo ya milandzu yo dlaya leyi vikiweke, ku landzela xitichi xa maphorisa xa Philippi East eWestern Cape lexi nga rhanga emahlweni eka xifundzankulu, xikan'we na xitichi xa maphorisa xa KwaZakele lexi nga rhanga emahlweni eEastern Cape. Xandla xa President Paul Mashatile u ri pfhumba ro lwa na madzolonga ya swa rimbewu ri fanele ku famba lembe hinkwaro ku nga ri ntsena 16 wa masiku. Mashatile a vulavula eka ntirho wo simeka 16 wa masiku yo lwa na ku xanisiwa ka vavasati na vana. Ntirho a wu khomeriwe eRustenburg. Pfhumba ra 16 wa masiku ri hlanganisa swiyenge hinkwaswo swa vaaki ku tirhisana ku lwisana na madzolonga ya rimbewu ni ku dlayiwa ka vaxisati. Swi antswisa ni xikombelo xa leswaku vanhu va ntlhontlha mavonelo ni ku tshemba loku nga kona leswi yisaka emahlweni madzolonga ya rimbewu ni ku dlayiwa ka vakamanana ni vanhwana. Xandla xa President Paul Mashatile u ri ku biha emirini ka vantshwa swi komba ku hunguteka ka ku va ku landzeleriwa leswi faneleke ku va vanhu va hanyisa xiswona kumbe ku tikhomisa xiswona. We must understand that child pregnancies do not happen in a vacuum. They are the result of deep-rooted socio-economic, cultural, and educational issues. Many child pregnancies are the result of rape and sexual abuse. Mashatile u ri a swi enelanga ku va ku tekiwa goza
ku kanetana ni madzolonga kambe ma fanele ku siveriwa. Holobye wa vakamanana vantshwa ni vanhu lava nga lamala Sindisiwe Chikunga u ri vusweti byi nyanyisa ku xanisiwa ka vakamanana. Tani loko namuntlha ku sungule pfhumba ra 16 wa masiku yo lwa na ku xanisiwa ka vavasati na vana, Palamende ya ha ku kanela khombo ra madzolonga ya swa rimbewu. Palamende yi ri yi tiyimisele ku lwa na khombo leri. Holobye wa vamanana vantshwa na vanhu lava hanyaka na vutsoniwa ehofisini ya President Sindisiwe Chikunga u sungule njhekanjhekisano wa ku languta tinhlayo ta madzolonga ehenhla ka vamanana na vana. Honorable members, the scale of violence and femicide against women and girls is staggering. Data gathered by UN Women from at least 161 countries reveals that an estimated 736 million women have been subjected to physical and/or sexual intimate partner violence. In South Africa, a woman is killed every 3 hours. Over 50% of women are killed by an intimate partner. In 2023, SAPS reported over 50,000 cases of sexual offenses, predominantly affecting women and children. Swirho swa Palamende va kanela hi madzolonga ehenhla ka vamhani na vana, ku dlawa ka vona xikan'we na ku tlhakisiwa ka vana hi xikongomelo xa ku va xanisa. Over 8,000 children were victims of sexual offenses, and more than 13,000 children were reported as assaulted. Moreover, incidents of child trafficking are on the rise, with children making up 60% of trafficking victims in South Africa. GBV includes physical, sexual, psychological, and economic abuse, and it often manifests in intimate partner violence, domestic violence, rape, sexual harassment, and even harmful traditional practices. Year after year, we flash statistics, and the ruling elite makes hollow commitments to the fight against embedded violence against women in this country. Yes, despite the commitments, there's nothing concrete. Nothing. There's no hope for the women and children of this country. The reality is that 1 in 5 women in South Africa faces physical violence, and we have one of the highest femicide rates in the world. The statistics signifies shattered lives, broken families, and devastated communities. While this campaign unites activists, organizations, and individuals from around the world under one banner, the question remains, how practical has this campaign been altered to directly speak to how the violence against women and children have skyrocketed? Chair, we stand here each year debating the importance of the 16 Days campaign and what it means. And nearly everyone emphasizes the fact that activism by each and everyone in our society should not be limited to only 16 days, but should be a 365 days fight against the pandemic of GBV and femicide. Njhekanjhekisano a wu katsa na ku lova ka vana hikokwalaho ko dya swakudya leswi nga na chefu, ku cinciwa ka milawu na ku sirheleriwa ka vamhani na vana. Xandla xa Khomishinara wa Maphorisa eNorth West Patrick Asaning u ri vaceri va migodi swi nga ri nawini lava ku humelaka ehandle emayini wa le khale ka Stilfontein va ra va tlhakisiwile. Asaning u ri va ha ta lavisisa swihehlo leswi. Xandla xa Khomishinara Patrick Asaning u ri va jamelana swigevenga leswi nga hloma. U tlhela vula leswaku ku hava loyi a nga ta rhumeriwa ehansi ka mugodi ku ya ponisa vazamazama. Asaning u ri va nge veki vutomi bya maphorisa ekhombyeni. Hambi switetano u vula leswaku va ta teka swibalesa na maculo leswi nga le mavokweni ya vazamazama lava nga le hansi ka mugodi. The 55 that has resurfaced from the 22nd until this morning, the majority are from Margaret Shaft. And the reason why this is of importance to government and everybody who's here is to dispel the narrative that says that these people have been held underground against their will and whatever. Margaret Shaft, right from the onset, was made available and they could have gone there.
Now, that's where this issue of people being held against their will comes now to the fore. And like I said, we will investigate that. Swi le rivaleni leswaku va zamazama i nxungeto eka ikonomi ya tiko ni le ka vaaki. Holobye wa maphorisa vula leswaku a swi le rivaleni leswaku nhlayo ya vazamazama lava nga hansi ka mugodi eStilfontein yi tanihi kwihi. What's our plan? Stop unlawful or illegal mining in the country as a whole, including in Stilfontein. And how do you stop that? Whoever is doing it unlawful. And our job as police is to uphold the law by ensuring that no one engages on unlawful activities. And that is what we are doing there. Kasi ala tlhelo khoto ya le henhla ePitori Bangele etlhelo xikombelo xa nhlangano wa Society for the Protection of Our Constitution xa leswaku mfumo wu pfuna vazamazama lava nga le hansi ka mugodi. Mahalangu ta mahungu ya SABC ririmi ra Xitsonga. Murhangeri wa EFF Julius Malema u ri hinkwavo lava languteriwe kusuka eka EFF va ya eka MK Party se va fambile. Malema u tlhele a kuma lunghiselo hinkwavo ya tshamisekile mayelana nhlengeletano ya bandla ya ku hlawula vurhangeri byintshwa n'hweti leyi taka. Malema na varhangeri kulobye va EFF va endzele ndhawu leyi nga ta rhurhela nhlengeletano eNasrec eJoni. Va bila na nhlengeletano na vateki va mahungu. President wa EFF wa ha ri na ntshembo hi vumundzuku bya vandla rakwe. Malema u ri va lulamile tanihi vandla ku ya eka nhlengeletano ya ku hlawula vurhangeri n'hweti leyi taka. Out of difficult period, a new thing and beautiful thing will be born. We have to go through this test to demonstrate if we are here to stay or not. It's a necessary test. Malema na varhangeri kulobye eka vandla ava yile ku ya kambela ku lulama ka ndhawu ya ku rhurhela nhlengeletano ku nga Nasrec. U tlhele a nyika mavonelo yakwe hi xiyimo xa swilo eka vandla. It has been a very fruitful, exciting 5 years. But this year has been a very painful year. With the election outcome and with the recent developments, we didn't close it with a bang. To lose members is not an easy thing. Even if it's one member, it's a painful experience. But we are born to do this thing. We are born to lead society. And we can't be crybabies. Malema u tlhele a hlamusela hi xiyimo xa EFF loko swi ta eka vuxaka bya vona na vandla ra Umkhonto weSizwe Party ku katsa ni ku famba ka khale ka xandla xakwe Floyd Shivambu ku ya eka vandla ra MK Party. He says, I'm not his brother, but I regarded him as my brother. If he doesn't feel the same about me, it's his own problem. So I did everything for him as a brother. I did. And I must be challenged one day and be pushed. I will talk. Don't push me. Malema u ri leswi a swi vuli leswaku va nga tsandzeka ku tirhisana MK Party eka swiyimo swo karhi ngopfungopfu ePalamende, kambe u ri a ku na xinakulori xa mavandla. Our biggest enemy and immediate enemy that we are dealing with now is MKP. We don't want to see anything that has got to do with that. Malema u tlhela angula hi mhaka xiyimo xa Dokodela Mbuyiseni Ndlozi. Everybody that we thought is going to leave, they left. Now we are proper. Eka Malema vutshembeki hi byona bya nkoka swinene eka vandla. It's like these people who are in the EFF who said to us, we knew so and so was going to leave, but did not tell the leadership. And they still want the relationship to be the same. You cannot know such information and not tell me and expect me to trust you. I do not trust them. Malema u ri hambiloko EFF na MK Party va nga ri na vulala a swi vuli leswaku Zuma i murhangeri loyi a lulameke. He had a responsibility to give us a courtesy call. If he is really an elder, if he's really matured, if he's really a statesman who's got this relationship with us, whereas we're trying to build a progressive caucus that will unite black people, he had a duty to say, hey man,
there is this thing that is going to happen, you must know that I have nothing to do with it. Loko swa hatetano EFF va ta kombisa ku vilela ekhoti ya vumbiwa mundzuku laha khoti nga tatwa nandzu wa ku tlhontlha xiboho xa palamente xa ku tshika vulavisisi ehenhleni ka nandzu wa vukhamba bya mali ya tidolara epurasini ra president Cyril Ramaphosa ra Phalaphala. Va mfumo xivongo wa ka Mnisi Ken Huke Bushbuckridge va kume maphepha ya ximfumo ya vun'winyi bya ntanga wa swiharhi wa Manyeleti. Holobye wa misava Mzwanele Nyotso u lemuxe leswaku ku nga vi na ku vangisana misava liya exikarhi ka lava nga vuyeriwa. Vun'winyi bya misava ya Manyeleti yi tale yi hluriwa hi khoto laha yi nga boha leswaku i misava ya va ka Mnisi. Mutirhikulori Nhlamulo Mabasa wa vika. Ntanga wa swiharhi lowu nga tumbuluxiwa hi lembe ra 1968 wu nyikiwile ximfumo eka rixaka ra ka Mnisi. Leri i sikunkulu eka rixaka ra ka Mnisi. Ntanga lowu nga na kwalomu ka 25 wa magidi wa tihekitara wu tlhela wu va na 5 wa swiharhi leswi rhandziwaka hi vaendzi leswi tivekaka tanihi Big 5. 5 wa mindyangu va nyikiwile matsalwa ya vun'winyi bya misava naswona mfumo wu tshembise ku tirha kun'we na vona. I think the problem is that we just give land to them and give everything to them and leave them without mentoring them, without giving them guidance, without making sure that they comply with the law, without making sure that they are doing what they are supposed to be doing. Remember, most of these CPAs are in these problems because they don't want to relinquish the position when time comes. Ku kuma misava liya a swi nga olovi tanihileswi a ku ri na mindyangu ya ka Sihlare na Muletele lava vula leswaku Manyeleti i misava ya vona. It was a long process of 16 years because there was conflict between the beneficiaries who should be part of this process. In the end, the land court made a decision that this matter must be settled and be given back to the community. So we're very happy. Eka nkarhi lowu nga hundza misava ya Manyeleti a yi ri ehansi ka vulawuri bya Mpumalanga Tourism and Parks Agency. Rixaka ra ka Mnisi va amukele ku va va hlurile nyimpi va kuma misava ya vona. Va tlhele va vula leswaku va ta tirhisana kun'we na mfumo wa xifundzankulu. Kusukela namuntlha ku ya mahlweni a ha ri a ni ta ku a yi le hansi ka MTPA hi na vinyi va misava then MTPA ko va munhu loyi ngo n'wi veka ku ri a hi fambiseni a ngo to tekela decision i fanele a ta hi ta tshama hansi hi teka decision ku lexi a xi endla lexi a hi xi MTPA va amukele xiboho xa ku va misava yi tlhelela eka vinyi va yona. Now we will be officially working with them as landowners, no longer as land claimants. The title deed signifies that all has been confirmed. They are the rightful owners of the land, and in terms of the agreements that we have signed with themselves, as well as the Land Claims Commission, we are officially going to work together in management, in development, as well as exploiting business opportunities that are within the nature reserve. Bana ku tshemba leswaku Manyeleti ta tama ya hlayisekile eka malembe lama taka. Nhlamulo Mabasa wa mahungu ya SABC na Manyeleti Game Reserve. Randi yi tiyele loko yi pimanisiwa na dollar kambe yi vevukile loko yi pimanisiwa na pondo na euro. Nxavo wa dollar 18 rand 5 cents, pondo 22 rand 72 cents, euro 18 rand 97 cents, kasi pula ya Botswana i 1 rand 31 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i $2,641 hi ounce, platinum i $953 hi ounce, nxavo wa oil yimbisi i $74.21 hi mphongolo. Mintlangu ya PSL ya emahlweni nakambe endzhaku hi manyana ku ringana mavhiki manharhu. Kaizer Chiefs yi lava ku antswisa xiyimo eka log ya Betway Premiership loko va ombana na Richards Bay wa vunharhu. Amakhosi a va si hlula ntlangu eka mitlangu yinharhu leyi nga hundza. Kaizer Chiefs va sungule pfhumba ra vona ra Betway Premiership hi ndlela ya kahle. Va hlula mitlangu yimbirhi yo sungula. Kambe ku kusuka kwalaho va lahlekeriwe kambirhi naswona va tlanga ku ringana na kan'we eka mitlangu ya ntlhanu. Amakhosi va le ka xiyimo xa vunhungu eka loko sweswi va sele endzhaku hi 14 wa minkotlunya eka varhangeri va loko.
mutlangi wa le ndzhaku Given Msimango wa swi tiva ku ri va nge swi koti ku lahlekeriwa hi minkutlo ya yin'wana. For us is to try and get maximum points from these two games, not only these two games but the foreseeable games that are to come. But the most important game is the one against Richards Bay, and for us to bring our A game and go out there and get the results. Amakhosi a va ri ku gingirekeni hi nkarhi wa mitlangu ya tinxakaxaka ya FIFA. Va tlange mitlangu ya xinghana laha va nga hlula mphikizano wa swipano swa mune Home of Legends Eastern Cape laha va nga hlula Mamelodi Sundowns eka ti-final. Mudzaberi Nazir Nabi u ri ku hlula ka vona swi ta tisa ntshembo eka vatlangi. Vous savez, donc on ne peut pas toujours nier. The tournament was, a good reflection on the players for the performances, but it's always different official games and friendly tournament. But as well, we feel that it has brought confidence to some players. Amakhosi va ta va rhava mukapteni Inacio Miguel eka mitlangu yimbirhi leyi taka ehenhleni ka Richards Bay na Royal AM u yirisiwile. Mutlangi wa le ndzhaku wa Bafana Roshin Totli a nga ha pananisiwa na Given Msimango kumbe thato ya wona Titlokwe, kambe Totli u ri leswi swi nge kavanyeti khumbi ra vona. I think all the defenders is on the same page. The one coming in knows what he must do, what his job is, what is required. Mitlangu yimbirhi ka yona yi ta tlangeriwa erivaleni ra mitlangu ra Peter Mokaba ePolokwane. Riperile a langutisile leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini loko hi langutisa kwala exifundzeninkulu xa Western Cape kasi kona ku languteliwe moya lowu nga ta va wu ri kona kasi loko hi langutisa kwala xikarhi ka tiko hi vona leswaku ku ta va ku ri na mpfula leyi nga ta va yi ri kona yi kha yi famba kwala ka 60 wa tiphesenti kasi loko hi langutisa kwala exifundzeninkulu xa North West kasi na kwala Gauteng kasi na kwala xifundzeninkulu xa Mpumalanga kasi na kona ku languteliwe mpfula leyi nga ta va yi ri kona yi kha yi famba kwala ka 60 wa tiphesenti kasi loko hi langutisa mundzuku na kona mpfula yi ta va yi kha yi ya mahlweni kasi loko hi langutisa kwala Eastern Cape kasi na tindhawu tin'wana ta xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal kasi loko hi langutisa na kwala tindhawini tin'wana ta xifundzeninkulu xa Free State kasi na kona ku languteliwe mpfula leyi nga ta va yi kona kasi loko hi langutisa kwala xifundzeninkulu xa Limpopo na kona ku languteliwe mpfula leyi nga ta va yi ri kona yi kha yi famba ka 30 wa tiphesenti kasi loko hi langutisa vavumbi va maxelo va lemukisa leswaku ku ta va ku ri na moya wa matimba lowu nga ta va ri kona kwala xifundzeninkulu xa Eastern Cape kasi loko hi langutisa kwala xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal kasi na kwala Free State kasi na tindhawu tin'wana ta Gauteng kasi kona ku languteliwe mpfula ya tilo leyi nga ta va yi ri kona kasi swilemukisa swi ta va swi kha swi emahlweni na mundzuku kasi loko hi langutisa kwala xifundzeninkulu xa Western Cape kona ku languteliwe magandlati lama nga ta va ma ri kona kasi loko hi langutisa kwala Northern Cape kasi kona na kwala Western Cape kasi kona ku languteliwe ritshwa leri nga ta va ri kona loko hi langutisa kwala KwaZulu-Natal Eastern Cape kasi na kwala xifundzeninkulu xa Free State kona na kona ku languteliwe moya lowu nga ta va kona kasi na mpfula ya tilo yi ta va yi kha yi ri kona kwala a langutisini leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini xifundzeninkulu xa Gauteng kasi kona ku languteliwe maxelo yo saseka laha nga ta va kha ku ri na timpfula leti nga ta va ti ri kona loko hi langutisa kwala Pretoria 32 kasi loko hi langutisa Johannesburg yona yi ta va yi kha yi fambela ka 30 wa ti-degrees a langutisini xifundzeninkulu xa Limpopo kona ku languteliwe maxelo yo hisa laha nga ta va kha ku hisa kwala Musina ku hisa kwala Botsoleni ka Malamulele kasi na kwala ka Maphata na kwala Blingwater na kona ku languteliwe maxelo yo hisa yi ta va yi kha yi famba ka 36 loko hi langutisa Tonde 36 kasi na kona loko hi langutisa xifundzeninkulu xa Mpumalanga kasi na kona ku languteliwe maxelo yo hisa ku hisa Maxixini ku hisa Skukuza kasi loko hi langutisa kwala eMkhondo kasi na kona ku ta va kha ku hisa yi fambela ka 34 wa ti-degrees loko hi langutisa xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal na kona ku languteliwe maxelo yo hisa laha nga ta va kha ku ri na timpfula eka tindhawu tin'wana kasi loko hi langutisa Ulundi 37 Richards Bay 32 kasi loko hi langutisa kwala Potchefstroom kasi na kona yi ta va kha yi famba ka 27 wa ti-degrees loko hi langutisa xifundzeninkulu xa Eastern Cape na kona ku languteliwe maxelo yo saseka laha nga ta va kha ku ri na timpfula eka tindhawu tin'wana kasi Mthatha 23 East London 23 kasi Gqeberha yona yi ta va kha yi famba ka 23 wa ti-degrees loko hi langutisa xifundzeninkulu xa Western Cape kasi na kona ku languteliwe timpfula leti nga ta va ti ri kona George 22 kasi loko hi langutisa kwala dorobeni ra Cape Town ta va ku ri 22 loko hi langutisa xifundzeninkulu xa Northern Cape kasi na kona ku languteliwe maxelo yo hisa Upington 31 kasi Kimberley yona yi ta va yi ri kwala ka 35 wa ti-degrees kasi loko hi langutisa xifundzeninkulu xa Free State kasi na kona ku languteliwe maxelo yo hisa ku hisa kwala Welcome ku hisa kwala Bloemfontein kasi loko hi langutisa xifundzeninkulu xa North West kona na kona ku languteliwe maxelo yo hisa laha nga ta va kha ku hisa kwala Mahikeng ku hisa kwala na xifundzeninkulu xa Rustenburg kha yi famba loko ka 36 wa ti-degrees hi leswi mi khomile swona eka maxelo Riperile.